Iran ase araiba country nate amasung makoi mapan da utpana amani manung da pot khara tawi haiba sigi praman puthokre sini masi angakpa ge babani yandak Iran na sandaram lise aduga makoi ki nuclear sites lei haise masi mapan da u pasina tara manung da lei haibse masi mayamna chinga dun leirambani aduga Europe America amati west ki countries singa sina masi da yamna kupna thijin humjin bagi thabak amasu tawbu chati hojik satellite na new image ama fangre Iran ki manung da Semnan hariba province asida 2,500 acres land bak chawkra mafam asida masida makoi gi nuclear site ama lot na ngasi chahi kayadagi ran toba amasung masibu openly masi chemical factory chemical production company kumna yamna chawna mapanda utpa adubu masi nuclear facility oiram lesini aduga very deep around 90 meters underground da aduga ran toba facility oiram lesini aduna makoina migi yekna bagi mamita ut chaisilaga manung da thaba ama tawpa oiramle masina US amadi Israel kaino haiduna makoi ki thamoi sindang dang sunakre haiti aduga west America da makoi ki news channel asing asida yamna kanna naina baki matang mu oire sini wadi Iran really makoi masigi pot asiu tawri poire haiduna aduna masigi matung da hojik Iran da amukari lakini makoi hojik namduna masi research tawni thigani humgani haiduna masi kanna tokhalakini adubu masigi ofam ase Iran na phongdorok patene te makoi di secret ran torok pani ngasi chahi kaya se Iran ki handak makoi ki nuclear site aba fardo haina attack toramba se masida haipet so I haibani adu complete devastation oheuda bagi wani high river fardo nuclear site asida ki hena advance amati hena deep restriction da thamba adu mafam ni Iran ki mena su public na su yam khangdaba adu masi years tagi chahi kadagi ran torok pani haidi manung da kari facility toriba kari sengwat liba sagaliba masi aseng bani Iran da di phongdok puna te adu satellite image na rebuild tore yes na koi da masi masulai hai bas masi clear wani Iran goina adu west goina masi nungai ngai paudina tre masi Fox News ta chawna headlines oidani ikraba wapam nimodi Iran has secret nuclear sites aiduna asita natana atopo nuclear sites su leiriber khangdi masi Iran gi matang diam chingnani ngai opo wapam oikre masi thijin humjin bag tabak torakhini aina thajai aduga Iran na haiki bani modi nakhoina khallipa nakhoina aikoida uriba to madu natte amasung nakhoina khalidagi chahi mari mama chahi tara mama aikoina duki mangjawna na khanduna satpa kanglup ni haina makoi wa khuding haibani nakhoina uridu natte nakhoina khanglidu natte haina matu aseng base rebuild to thokre Fox News ta phani aur pani amasung asi numit asida yamna kanna headlines oiri hairi New York ama aduga west ki makoi gi chawchar newspaper sing asida amromda Iran ke supremo leader Ali Khomeini maki supreme advisor mak asichat ki Putin ga unaki handak ngoni si mamang ki wari ni aduga matungda hojik Caspian Sea da Russia amadi Iran pullaga Caspian Sea da Iran se bodu chatorin Iran se advance re masida war ki exercise ama Russia ga punna tawbo ki wafam ne Iran ase thakti wangkre he Middle East da lairipa Muslim nations sing asita makoi sa hyperam ti wangkre aduga makoi se siani tana siya amrom de India na kari ubno di khangde ko handak ka officially oigera amama oigera Iran da visit tawba Iran da chat pathok ko mathau ta mayam lei yaraga ti chat kanu haipa pom si amna kan hairi asom da Syria da ke so America gi missing aduga topa country gi missing masi Jordan oiraga Syria lan thok tuna thok ko haipa gi wapam si am kan na masi order hairi som da India na Iran da chat pasu thingi kari marung da kari intelligence pangba kari maram khangba khangde aduga Iran abdi Israel ki marakta kari oina kini haibse khangda banra kaino khangte chat kanu khot kanu haibse am kana thingi sini aduga handak nongni ni se Iran manung da am choba attack pudi nataba masi kai de su attack to ba tu manung da blast oi ba bom oi ba masi to biya wi sini aduga masi suicide bombing gum na na tra kari gum thrama pokhai ba si Iran de am to sini ngasi su ama to wis masi attempt to ba ma de chau ba missing assassinate ke attempt to bo ini sini adura ngasi su masi oi masi Iran ki ham chor ba trouble ni ba khoi no jik face to se handak ma ko manung de spy ni ching na ba atopa country ki yek na ba sing ki manung ta mi oiraga thabak su bani khanba mi lising gi na ya phajilak le hai adu oiraga so jik asum bam pokhai ba masi punamak se thieng le ri tawri an hai ri makoi manung da Iran na masi bo officially aduna torak pani atana torak pani hai ba se hai de hai ba yate maram ti madu ki proof praman ka sulaitana kana da ta indorni masi gamba condition khara su tho I haina tari Iran manung da
अमरोमदे इरान के साइड के हाई की मदुदी हंदक इस्राएल अमदी मखोई की मरक तौखिब वार 12 days की लॉन्ग वार अदुदा मखोई की एयर डिफेंस सिस्टम कया तुमखिबा काइखिबा चाइखिबा मादे आउट ऑफ ऑर्डर ओइखिबसिंग अदो हुजिक मखोइना मदु बिउ सेमजल्ले अदुका यादबसिंग दु मदुकी मफमदा अनौबा मा अहनबा मा पुरकन खिल्ले सिनि हाइसे मसिगा लोइना ना तुर्की दा ब्रिटेन फ्रांस अमदी जर्मनी मखोई सिगा ईरान का टॉक तौगुदो रिलाक ने थर्सडे नुबिद से मखोई न्यूक्लियर program facility ama sig batung ta tuka hojik newly rebuilt oire satellite na fangle hairiba masig nuclear site ase aseng da bara masig matang da sumokoi discussion da tau de so yarak lani baram de masi international media da widely phangrabani na makoi na su ukraine tuga iran da soidna hanglagani na koi masi leibra haituna अमरम सीरिया इस्राएल की मरक हंदक तौनखिबतो अदुदा मसी ड्रूज कम्युनिटी रिलेटेड नितना मसी सीजफायर ओइर हाइगसु ngaraang numdang se amukai Israel attack tawisini Iran Syria manungda aduga makhoi ka taunakhiba ceasefire asidina masidi karimata masida ekoi ki certainty leitaba duk type ki kangdupni haibe yai aduna hojik Syria da दुगा इराक ता अमेरिका की मकोई की बेस लेतना मसीदा फोर्सिंग जाम खत हन क्रेसिनी मसी करी इंटेंशन नो करी मरम की नो सीरिया दसु मकोई की बेस मनाक अदवाइदा यूएस की फोर्स याम खत लिसे अदुगा इराक से याम खत लिसे मसी की एक्सैक्ट मरम खंगते मसी महाइरी अमरमद ईरान के हंदक तानथोक्रिबा अफगानिस्तान की मीसिंग से यामख्रे हाइरी मसीदा अंगांग होइगरा नुपी तुगे कनासु लैजदगेरा मदु अमत यंग्रेसिनी मी से सम लाक्स तनी हाइरी लाक्स अदुगा अफगानिस्तान की साइड की पकोई के तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर से मसी की रिलेटेड वाफो हाइख्रे मदु ईरान मकोई खनफम थोकपनी खजिक्तंग दी अदुगा अखोई रेडी सुना ते मदु तिना कोइना असु मी रिफ्यूजी ताथोरकलिसे मसे अखोई सिदा वार ओइनरमतगी प्रॉब्लम द चेन के गाक्तनी मकोई सेटल ओइदना आदा हिंगली चारी नकोई की सिटीजन मक ओइद्रगसु मसी पुरबक से असुक याबदा अमुक हन्ना अखोई द थौजिलकलिसे मसी अखोई मकोई बु रिसीव तोरगा मकोई बु फजना माकी मफम दा सेटिंग तौखिबगे अखोई द खुदोंग चाब लेत्री मदुकी तमक प्रिपरेशन नत्ती अदुना वासी की थबक असे खजिक्तंग स्लो तौबियु खंथबियु सेकंड थॉट अम यूज तौ हाइतना अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट की साइड की रिक्वेस्ट अमदि थम्मी हाइरी अमरोमद ईरान मनुंगसिदा हजिक जून जुलाई से साथिना साबजातनी मखोई से मफम खरसु लै आमसु इंगबा अदुगा मफम आयामबदी याम सारे अदुना मखोई से नोंग चुदबा अदुगा मखोई से अखोई की मरुभूमि टाइप की लैंड सिंग नितना मखोई लै सिंग से अदुना मखोई की शॉर्टेज ऑफ वाटर से याम लैरे अदुना ड्रॉप ऑफ वाटर पाव तमांगन गनु मथौ ताबत यूज तो हाइब की वफम याम कन ऑर्डर नि सिनि मखोयता इसिंग कंखिदुना इसिंग लेतुना अवापनी ईरान की वाटर क्राइसिस के मतंग वीडियो लाक पसु याय मरमती मखोय याम इसिंग सु वानरे हाई अमरोम द इस्राएल की ऑफिशियल हम हाई की सिनि ईरान से ऑफसेस नि मखोय सिंग ngaw बुकुम बनी मखोय की कोक सि यात्रा पनी अखोय न मखोय अटैक तोरब तो अदुकी मखोय मदुकी एक्शन रिएक्शन लौगनी बदला लौगनी हाइतुना अदुना मखोय याम फजन preparation ni masi Israel के official man hype wani aduna ai khoina hana mo khoida attack to phom thoi se asinga wa yami Iran related Middle East yam nainari se makoya se target ni kan point lai bugum bani Iran se so these are some update related to Iran. Thank you.